Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebel Kasımil Mustafa Muhammed. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Aziz دوستا اورو قسما سبا امام حسین و سبا کربلا قسی کمه امام حسین پیغمبر با که إن الحسين مصباح الهدى حدیث در حدیث است که حدیث دنیا آمو إن الحسين مصباح الهدى و سفینة النجاة وانو که محقق که حسین ز روشنیو aydınlatmışken o meşale o ve gemiyi keştiği hılas o gemi ki insan cin işini hılışını ama men işini garp ben o deryada denizde boğulmuş ben o garp ben o Hicri şeştin seri şeştinde asmi Recep'te Muaviye Mireno ve Lazı Muaviye Yezid به جای معاویه نشان رو یعنی بنو خلیفه بنو والی و یزید به والی خوک مدینه دی رو به ولید بن عتبه که والی دیو مدینه ده به او جو mektup yazmışken o مینویسن ve Ruslan bedi وان که مکتب خود از کلی ملت مدینه و بالخصوص خصوصا از امام حسین سبامı بیاد bizi وازی که به ملت مدینه و امام حسین وازی که yani reisi مرا لیدرلی مرا devlet mıra kabul kırım az reisi Müslümanana ni az reisi devlet hani devlet biki ve kabul kırım millet ve İmam Hüseyin eğer İmam Hüseyin kabul nikert era bikşi ve sardira beme burusni Velid وقت که نو خبر را گرد مکتوب را گرد به پیای خو واکی سر حسین را وزره که برای لمه امام حسین از اقربا خو حوالان خو سی پیا جنو و سونو چه والی ولید بن عتبه ولید وانو که Muaviye mert ve Lazide Yezid bir halife
ve ez mi vazanu ki ez to ve milleti Medine biat biziri sebe Yezid. Yani Yezid halife o, Yezid reis devlet o, reis Müslüman o. To hem kabul biki hem millet kabul kirom. İmam Hüseyin var ki no ya ne ben o ma tenay mi ita kesi çino vakti ki az millet biat kurata ezik en o vakt karar xo betovan uza Mervan bi ok Emevi bi taraftarı Yezid bi Mervan bi vali vaki be veli bin utbe va kabul meki Hüseyin niye var ama tu kabul meki eğer kabul kirerin ne ben o mazareti de kabul meki ve vatanı de koşmeki eğer biat mekro era ves meben ves mebendir meberdi bir kişi yani var. Vakti ki İmam Hüseyin nukasira hesna be Mervan niye var? Vaki vay beteo tora vay beo tu laze cenika xarabina pisa ma tu pisa tu laz diya tu sabah kiştenimi emir dana ferman dana به حق son duananı ki yemin bu ki تو جور کنا و nukasira vata ki تو خورا aşağılamış kerda. Vakti ki yani ruzi bet ruzi bin ami sodur Hicri şeştinidi seri şeştinidi asmi şabandı ki hiri şaban bi ruzi hiri bi İmam Hüseyin aleyhisselam karar guret ki ez Medine bivecru ve sero Mekke ve bir tarafı Mekke hareket kert. Ve ançı ki mendo ez asmi Şaban uza derbez kert. Anca asmi Ramazan, asmi Şevval ve asmi Zilkayde hem Mekke'de şi Mekke ve uzan mend. Milleti Irak ki Kufe hem Irak'tır o nu olay raya, nu vakıya ra hesna. Hesna ki İmam Hüseyin Medine'de nivnde to ve Yezid biatını kerdo ve şio Mekke, şio le Kabe. Ve İmam Hüseyin zaf mektup Rusni. Zaf piya Irak'tayım, Kufe'de mektup Nusra be İmam Hüseyin. Ve inova ki mektubu khodi ma to ra kabul kemmi tu reisi ma to be reisi Müslümano toya tu devlette to yönetmiş bir ki tu reis bi tu imam ma bi niye nivişte bi yazmış kendini ve davet kerd be Kufe millet Irak vaki be Kufe ma sahip mi be to sahip vejim mi vatanı tu kem mi emri toyde mi seba to feda ben mi seba canı xora feda kem mi hin yazmış kendini ama İmam Hüseyin cevabı mektup ra
mektuba ra neda. Sessiz mand, yani sakit mand. Juroz bin anca mektup amê 600 mektup ji dolum da amê. Ve anca mektubu hên peyderpey amînê. Ve ahir de vanî ki yani adedê mektubu 10,000 resa. Yani 10,000 mektup bir İmam Hüseyin amê ki be Irak be tu biyat kemmî tora imam kemmî reis ma bena reis Müslümana bena. Hüseyin aleyhisselam laz apê xwe Müslim ra ki Müslim bin Akîl o êra bê lê xwe davet kerd vakê bê lê me tora çîvan ve olay ra vakıya ra anlatmış kerd be Müslim ve Müslim hem zaf piyayırın be zaf itaatkar be Ehl-i Beyt ra be ve İmam Hüseyin de itimat kerdini zaf güvenmiş bir yeni Müslüm ra hususen İmam elçi xwe tayin kerd. Ve vakê bême Irak millet Irak bême merdum Kufe bême mektup rûsnû ve niya neavanî hele tu souza qat durum bê îno rast vanî jûr kenî sağlamê muhkemniyê qat bê mektubê me hem bêdîno buwanî ve uza durum ra bême xeber bede. Eger durum rind bê îno doğru vanî rast vanî samimî ye ez o vaxt bê xeber to ên uza. Ve niyava İmam Hüseyin vakê mektubu xwe de niyavat bê ez hedefê sima amacê sima çi yo vazenkî öğrenmiş bibirê nû sebep tê lazê apê xwe elçiyê xwe sefîrê xwe ra bêşima rûsnen ve o bême xeber dano. Merdumê millet Kufe vaktî ki Müslim ra dî mektubê İmam Hüseyin ra dî kullî sevinmiş bî xoşhal bî berbenê ve millet amênê şînê bê lê Müslim elçiyê İmam Hüseyin kulî amênê niştin ro mektup ra hêsnenê ve şînê ji grup diger bir amênê ji desteyê diger amênê onu şînê ji desteyê bir amênê zaf kalabalık bir zaf keyifli bir millet ki elçi İmam Hüseyin amû mektup İmam Hüseyin amû ve kulî îno vaktini ki ma İmam Hüseyin ra kabul kemme Yezid ra kabul nikemme Yezid ji piyayê xirabûn û karayê pîsîn kenê xirabîn ken û ve axir de vanî ki 10,000 piya be İmam Hüseyin biyat kerd 10,000 piya vakê ma Hüseyin ra kabul kemmê o reisê ma û can xwe ra sebadê feda kemmê Abdullah bin Müslim Bahilî İmaret bin Velid ve Ömer bin Saad ki nîno
taraftarın Muaviye bi, taraftarın Yezid bi, taraftarın Emeviyen Beni Umeyye bi. Nu hirpiya Kufe dibi, Irak dibi. Ve be Yezid haber da, casusun kerdini. Haber da ki mektubu xudi Nuva ya Yezid, ey Yezid, وکی تو ایتا را وازانه اگر کوفه را وازانه Irak را وازانه ایتا durum vaziyet rinniyor. İta karışmış bir o. Vaki elçi İmam Hüseyin ama diyarıma Kufe ve vali Kufe hem ki o hem vali Yezid bir yani Beşir Numan bir Beşir bir vali vaki nu vali to çiğniş günü bikir o zayıf o niş günü bir elçi İmam Hüseyin bir Müslim çiğ bikir o vaj nu vali ra ez biki nu vali ra burasni indi vali mebro şu vali bin ki kuvvetli o idareci ve zorba o şu vali bin burasnita ve vaki Müslüman o İmam Hüseyin hem eno haber to bu bibro ve vaki Müslüm hem bir kişi öyle tutuklamış bir ki vakti ki Yezid nu haber ra gurat mektup ra gurat Numan bin Beşir ra vali bin evvel ra az kelt yani gurat az görev xo Rusna ve be caye vali Basra ki Ubeydullah bin Ziyad be haber da cu mektup Rusna va ki tu hem vali Basra hem nika vali Kufe hem biya so Kufe uza valinin biki ve vaziyette bir ben haber bede Müslüm ra elçi İmam Hüseyin ra peci bir kişi vaki İmam Hüseyin hem en uza dikkat biki ve niya biki nu Ubeydullah bin Ziyad hem zaf salim bi zaf hain bi zaf piyara kişt zaf işkence kerdini nu vali cedidi Yezid Ubeydullah bin Ziyad ami şehri Kufe ve entrika kerd به insanı را tehdit kerd tenukhu را rüşvet da ve insanı را dağıtmış kerd perakende kerd ve Müslüm را hem millet caverda millet elçi İmam Hüseyin را hem terk kerd Müslüm tenya o garip mand ve ahirde Müslüm ra kişt. İmam Hüseyin Aleyhisselam Hicri seri şeştin de asm-ı Zilhicce'de روز Hire'de salı günü روز salıde haber şehit biyani Müslüm ra guret نگرد او خبر خون نبی او وقت خارج شد از مکه و به طرف کوفه عراق آمد حرکت کرد قافله کروان امام حسین علیه السلام منزل ها را قطع کرد از اون منزل
روش منزل بین دراغ بینشی هن آمنی حرکت کردنی به طرف کوفه. به کوفه دو منزل مند بی و نو وقت هزار پیایی که استرخوه است و سواری هستند، هزار عسکری که سواری هستند که کومتان دینو رئیس عسکری هم هور بن یزید بی و رای امام حسین را قرات engellemiş geldi. Bu komutanı Yezid Ray İmam Hüseyin ra Nicde Kufe, Kerbela, Gurat ve engellemiş geldi İmam Hüseyin ra. Bu komutanı Yezid peydana vakti روز عاشورا ده روز دستین محرم ده پشمان بی و شید طرف امام حسین asker امام حسین بی و sabah امام حسین şehit بی Hur bin Yezid rüyayı. Nuhir rayı İmam Hüseyin'le kapat kert ve Niverdeki İmam Hüseyin hareket bikir o. İmam Hüseyin baştını ki İmam Hüseyin cayı khoda bumano. Ama İmam Hüseyin aldırışını kerdini ve به استار خو نشتنی و رای خو را ادامه داینه حرکت کردنی که به منزل خو برسون. نوهور هم ابو اردوی خو ابو اسکر خو ورنیا امام حسین گورتینی نوردانی که چی بکرو حرکت بکرو اما نشکتینی تنی وقت هم دما kervan İmam Hüseyin hareket kerdini no orduyu Yezid orduyu Hur. Ahirde İmam Hüseyin Aleyhisselam روز dedini asmi Muharrem'de ju cayde ju dolundu vindet aniden vindet ve pers kert vaki name nu harçiko itara vaniçi nu mekan ra namı nu mekan çiko ten millet vaki namı ita Kerbela o vakti ki İmam Hüseyin nu qesi Kerbela ra hesna niyava Hak Teala ey Allahümen ez derdo ve belao به تو التجا کرد به تو sığınmışken işte ita جای حزن و جای بلا و ما ita ben mi piya lazım ki ma ita piya mi Gönlüma ita rızino ve ita mezarıma beno, kabrıma beno. Nu haber ra ceddimi, galikimi Resul-i Hak Teala Peygamber-i Hak Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi به می خبر دا که نیارو انشالله به موضوع خو ادامه دنمی دوام کمی
حق تعالی انشالله ما را از رای امام حسین، از رای پی امام حسین، برای امام حسین، مای امام حسین، جد امام حسین، از رای حضرت محمد، از رای حق تعالی، از رای قرآن دور مکرو. کل وقت همیشه به حق بمامه انشالله، رای حق دشمی انشالله. حق تعالی به حرمت امام حسین دعای ما را قبول کرو. والحمد لله رب العالمين.